Rongkhang lem sasa hem ningkan ke thompleng eta phita ki kim tangte purat kaningri. Khirmi pen Assam Police atum peatilu pen nangkebe. Nida saplang kiun sarlem AI katharapan Kamrup SI pen karjo kurwang thu pajir. Kardom Karbi Pramjama long pen nili birda thanbang sami Monica Milikpi dom birdang ton pen arjuitha. West Karbi Anglong Rongkhang MAC constituency along kikim Rongkhang lem sasai hem ningkan ke thompleng eta phita kikim tangtelang busi rong asor akoiwan. West Karbi Anglong Rongkhang MAC constituency along kikim kirang lem sasai hem ningkan ke thoman ta kikim patangon ilang. Lems ahem kikim ke patang tialam kilong atengke ningkan suri hinira krit roxia ningkan lems ahem kikim aphadeng contractor alam khan aphansi patang ro. Ahem tak kim lobot tak kim pa beng hoy pusti phirang ke komudi damahut rong asor ben pachini laso lem sa hem kim patang telo maputa rong asor hingri Karbi Anglong Assam leben Meghalaya japet jahoy khirmi BOP along kido keton kelang mate police atumpen atilupen nang benang rupusinili tom pherang kepen card news along birtang pale. West Karbi Anglong lapen Meghalaya japet jahoy khirmi along Assam police pen border outpost ahem kim rang damro bonta Meghalaya asor adim along wang pakamat keton kelang atum nang benang ro Karbi Anglong Autonomous Council ACM tudi ramrong hang lapen longle amidua em Amar Singh Diswatum bang aphan tujeng pajir longle pipepu kebek kring apar hut khirmi pen Assam police atum nang benang ke kebek an kichu ikun eason mandet lo pusi ahoy arat pen kat apherang keang no ningje মানে বস্তুটো হল মানে ওপৰৰ মানে কেনসেল কৰালে হা এতিয়া মানে হেতে মানে ভালকে ডিসিশন হ'ব তাৰপিছত কিবা এটা হ'ব গতিকে এতিয়া মানে এই ঘৰটো ভাঙাব দিছে মানে হেৰিবিলাক খুলিব দিছে ওপৰৰ আহিছে অলপ আপোনালোকে প্ৰপাৰ ইনফৰমেশ্যন দিছে main problem is that na actually they should not be that because why because that you see that your people and their people are staying from long time na yes sir if any occur can happen who will be lost you and they will be lost na yes sir how will you not lost na main problem thing to khuli debo ite goi pela accept khuli debo right this train is brought by you or from not villages from this office then you will take it back West Karbi Anglong arong supi hamren along bosi cricket homarni than bangla pen osomara paipo chingru mamai pado pusi hamren pen nildom pherangke card news along birtang pale tok lang laki than bangla pen osomara paya puatum cherap cheri nangji lasi tok lang avarmon meji Laso akrok alam the pen Hamren Girls High School along isi chingrum amai pado Karbi Anglong Autonomous Council em Mongor Singh Timong School Managing Committee ame Pusan Tang Ronghang Than Bang ke hoy Thuni Ram Sarma Hamren Town Committee ame Pu Birenti so atum chingrum amai along Chitong Dunsi tok lang ke messenger aphan Than Bang pen osomar apaya po atum chirap chitonang ji pusika Chitong ararapan chuningri Normalom so porphan birta moin tapanik আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihenamo Opi, Putot Birta Long, Wang Twiglo. Non Hejong, NET, at Satlang Mesen Pen, Kiunathari, Sarlep AI Qatar, upon Wosi Cricket Homarni, Inspector of School Pen, Arjosi, Kurbang to Bajirpon. Sarlep AI Qatar non Hejong National Eligibility Entrance Test Mate, Tihek Pen Net Asatlang along Pan 99.43 Lapen All India Institute of Medical Science Asatlang along Pan 96.85 Mati India Angbong 46 ang hoy mati ring chipalong dunsi kithek anong iapur kimo apar along isi pusik kisom pangcheng Assam ang kang piapan nong me lapen birta kimikiwan ajak Guwahati Kamrup Inspector of School Pen Sarlep apan Arjosi Kurwang Thu Pajir Di Fukasa Stadium along Kapatupon Bom Khelo India Football Kachapate Wosi Cricket Homarni O Kereng Coaching Center Lapen Difu Coaching Center Ambong Angdung Kiti Patupon Tanglo Sam aparman ke padu kacipate Okereng Coaching Center si Angdung Kiti anong e parisimpon nong e kiron amay along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singhi MEC Richard Tokbi District Sports Sai Pulapen Kasa Kongchun Bangatung Chetongdun Karbi Pranta Mangkel Apon Sing Ton Poniglo Dome Thakme Kurwang Thu